Hello guys, video thar nang kalau let leta tunum kan video tur chu hemi haircut class thau khani lenga haircut class day 6 ani rukna avoi rukna aneng chu kan zir lenga uluk khan lo en le ula kathil je hi lo copy ula lo en ula a theory hi poimoa chon practical poimo ema chon uluk takhan lo en ula in lok pun chon hoi like le subscribe share te hamlo ti sok ula chon in lok pui ngai garenga haircut hi all sama a theory le a drawing well in set thima a degree angle te in set thima kami in set thim to chon practice khani to mai kami dami le ma te in thiana te in thian te ho sama te mo mai chano pang ang mo mai chano pang kumsom panhyang ro la hin katan nu ma tia te ha practice nan in mang thea ni kha chu an sam ala ui lo mo tin ta kha mai chano pang han mang chin daw la practice ke po ma han mai chano pa ne ga mang na sa mo chon tu na kan haircut turi classic bob cut square bob po kan tia classic bob anita hi classic anita simple bob cut ania square bob pan bok ta ni hi tu na hin sam toi short haircut kan ziranga long haircut te medium haircut te kha chu kan reto long haircut medium haircut kha atama option sang ma se karan divek don lawa in boy mai dona chun ki tuna ka thil ji khi en taula classic bob square bob anita chun section and horizontal kan mang khampheng khamo chu 0 degree kan na lenga chun straight in 0 degree ha angle kan pot thlanga ngil takin angle 0 degree kan mang don na chu angle degree angle hi apoimo em ya ipo ngil thata ipo thiama le te iti 6 soi velo kha chun haircut kha chu dik thei ti kha set turnita uluk takini pot thlanga 0 degree in 0 degree ni pot thlanga chuan straight popanga chuan kha classic bob haircut chun mai chuan 0 degree po khan straight anga chuan anung lam kha 0 degree bakin tahen vertical kan mang longa profile section radial section kan mang don ani chuan horizontal chu kan mang renga chuan drawing kha an tawla ti khian milam ke uluk takin anula chuan section rang oma bob cut short bob cut classic bob po square bob po section lang ta rang vertical te diagonal te vecta ma se inang mani na insiat thiam thei dan tur ang ber all sam sin horizontal in kan la don ani akham phengil papa laka tlem te laka cha de don gan la longa kan kutina kan chel thei chin to kang khan kan langa a guideline lang tlang thei turin kan la jelanga kan katanga chon bob ka thi alo pera min somni pangate kan manga lusuk hairstyle kim tinan min somni pangate kan mangta a practice na dankar khatam modan kar ni te po mangula poilowa klep te nin langa mok cha ni teng uluk daw nin ti anga man molo turani practice na chon hami hi practice angai nem khop mai ni khata voice som te practice theu ta ola klep te ten ka tulama long hair a pokhan samse apon classic bob hin mang thei azirnan rethimem ki anep area ho ki anung lam ho atukum pong mi sam ho jong so ki noilama 0 degree kan la thlave kanga chon anoi ka kham phe yang ki ma line ki straight cut pop turani ke na chukhlanga arrow ka pe ki 0 degree kan la thlave kanga ngel takin kan pot sik soi lowanga kan la koi lowanga ngel takin anom na muna tang kha ngel takin noilama kan kop thlanga kan cut don straight popin all sam luto ka hi classic ania all sam ber simple chuna hi blunt bob pokan de bokta blunt haircut pokan de bokta ne chun hengo hi sam cha over amal anal vaklawa sam claim sina mole sam kir ate nala sam cha over chu khakan ka straight pawang khan alang heavy thini noilama han abung ngai ngil to bung ang hena langa moi wak lawa sam claim sam kirate sam tam lutuk lawa te khan sam ngila nal hai pe chu sam ngila hena nal le zol ni ki amalampo ki radial area lai ki noya 0 degree kan pot thlaf kanga straight cut ani le mai ki poki a drawing alan dan khian nung lampo kan pot thanga ngil dawin malampo kan pot thanga ngil dawin ti hian kan pop turani 0 degree khan chon ki hinta classic
bob square bob horizontal angle langa section chuan 0 degree angle in kan pop langa straight cut top turani ki adoi ngamiang khian ma ei takin lau copy ta wala no practice sama har lo to kan ikatida ni tu na venula dammi a he kan ti don ni na mane pane lau ti don ya chuan hi ka customer ka model AB khan ileta asamaro ema vai ka spray sakta tin tui ka ti huwa namani po dammi ai man chon samaro ma tin ka ti sam ka tur ka ti to kha customer ni so masa chon ka chon yan profile section kan lena anar zona section ni ta ke chon ma chon radial section aben nung chen hian chung ta kai kai to la anda sa ka chuan hian kan connect mai don ni section kan thenanga section ke theng kan ta sang don profile section ni radial section ni eng her ka ta to man vek tur ni ha om vek a poi mo le hi chun le lam radial section kan na le chun kan da sang le don ta section clipping kan da sang le na mam ve sam le mani original lewa ro ma chuan hi one len kat do ne ko kat do re ngin an tu ma ten kan tran ta chuan an ngong hi teng kan kun ti ang customer te ki ma an mani kan kun tir na chan tur chu i ata kan ngong le kan kun po ki kuma wang han straight in a lap thei lo ni teng yel ta ka chuan kuma pong de a chuwang kun ti ranga yin takin horizontal ni kan chenanga hian ke mani kan kut kan chel thirang chen to ve la tha kan langa in chi khat ve to ba i guideline lak tlang thei si han ki horizontal ka la ma chuan bok ka ti kat don ra ngin classic bob ani ma eng bob pon se andar khi asitur ne lawa andar aya sanga ikat turani dar chen ni ti turani law chan chu ki toy te ni ti tur bob ka ti chu toy sim tinga selfie angal turani ya dar chen dar se ai ti chuan ikat zon ki na nin thum no vela han dar kha funga a er chin do ani chu vain dar silawen kat tur bob ka thi chu shet tur short hair kat ani vain sam toy ni ti selfie angal tur dar sin ka du ni chuan dar sin adung lo ni chuan dar sin te me ro poilo se bob pe chu dar sin ti lo turania chuan ki guideline tur kan la le a thlem te kan langa chuan dar chunga kan kat don ni ki hian 0 degree ka la a chuan horizontal ka thena ka straight cut top te hian nil takin ka kata kana zo guideline kan ne ya le lama mi kat lo kha kan guideline milin nil takin 0 degree kan la lenga kan khuya ti chuan nil takin kan kat le don ni ke angila rak turania kan la koi lawa kan ti soi lawa nil takin kan la thla kan kat mai ti khian ki straight 0 degree kat classic bob kan ta kan kata le lampo ki kan la lenga nil takin chuan haircut don ra hian kun te thut te ti lo tur ne ngang lo ei zeu te chu poi lo wa nang mani din ngel tur nia kun ngai don chuan chera thut mai tur e stool moin langa thumenga chuan professional takin ding ngel tur nia ngang lo kun zeu ngai ang chu ka chu poina om lo ne chuan ki all sam lo tok ki horizontal la 0 degree ni la iti soilo ngel takin ni la straight cut ani mai le lam ki achung lam la om ho ki kan la le horizontal bo kan thena chuan anoi lam mi le lam po kan la le 0 degree kan pot thale kat all sam to guideline kan nei to boxi ki guideline la tlang vek ki mi la kat ni mai ngil takin ila thanga aro dewa tin kan ab sam hi chuwangin kan spray hu lenga ti guideline lang ngal ti pokhina kat ngal thei kut telepon kat ro guideline milkian poilo natural fall ani mai chun practice nan ni wangin kutin ti hian in chepanga guideline milin in katang le lampo khatiang thau khan kat char mai turani chun kat zo vele achung section clip kan clip hau ki horizontal kan la thalenga kan kat lenga
tikhian ani me har lo tu bob kat ania classic bob square bob ani me tiyan I short haircut karon tingun nga karon tinasanga I pixie te inverted bob te mo atam ai bob rang ma chon long hair le medium haircut ka chu option pangai nei to ka top square te short to long te round layer te one length te forward graduation te kha option pangai nei to ni chon option pa ha atok khami an sam tam da na jerte sam kira kat dan tur te medium lena kat dan tur te sam volume du da na jira kat dan tur option panga indu dan ber kha in thlang thiamanga in katanga in mangang khami option panga in nei ho kha chon bob ka thi option pali panga vel in nei velenga karon tilenga I chon hei poi uluk takin lo en ta ula lo zir ula lo practice ula hi practice apoi mol to practice na satangai hemi alanda chon hei all sam le ma se ti hei tan rola har ani mo inti that practice thatanga ya uluk ngai to hei tan rola ngai te mai ne chuwain samtama pe jon arol mo khop maya uluk taka angle 0 degree le tlem te section in la ka mong changa in ti angai rol takin in lang ki agai line langa ki mi lak kat ani mai ki haralo te mai ne hei in no practice anga voina practice the no practice ula chong ka group kami whatsapp group han in no post don ya ki ti han zowa anhung lam lan dan ki achung lam ki atoi sa wangkin anoi mil tu rom no thian ler kat kan ti to wang ha ten cross checking kan ne zowa finishing na kan ending thok ka toy do le sei do te omem ti kha chuan ki ti hian alan dan ne chuan ale lam ilang don kha kan thut mil tir to nga dami po hi kan adjust to nga chuan kimi radial section part ka ton hian ngil te nan thut ngil tir to thunga chuan hei radial part he kan kat le don ni anung lam lan dan ke hian alanga chuan radial part hi kan phela hei po hi horizontal tlem te ilanga nunglam kat sa guideline kan nei sa tlem kan walanga chuan lakat lo milin guideline milin kan katang ki horizontal in ichena achunglam ida sang lea chuan anunglam guideline tlem kan wala kat sa kan wala rethiam kat sa kan wala chuan khami mil hang katani mai guideline kan nei vector har sat nom lo anunglam hi kan kat vector wang ki anunglam bil khan katani mai lo en rang tu na kati dan hi ki tlem ka wala pheidona tlem ka wala guideline mil tur khan guideline tur khan ki guideline kan nei sa guideline kin muem ki tlai te ki guideline dan ya chuan khami mil khan rule takin 0 degree ni la rule tak katani mai harlo tuk inan practice tak nga ki alan dan tur square don ti hian square box sang khan ma chuan ki in pot thalea sei bi go mem kan te kan kat lea khatiang che khan achung lo mi tlem te la lenga ki tlem te la nga chuan ida sang lenga guideline kan nei to wala kher ngai to lo ama sa zo kan kat to wang khami mil khan katani to mai ki oh my god har lo to in thiam sa karing hai chu in thiam sang chawangin uluk takin practice sanga inno zirna sa anga tekhan samkat in thiam ani mai ke ma zara mo kai in ti thailok ngai free class ani hi ngai takin no lut ula midang to phalo share ula chen home service the point ve thaima na hemi video mang tekhan in thiam to view chuan khele lampo hi khiti thau khian kan na lenga tlem te anung lam guideline tur mil khan tlem te kan walanga lakat lo ho kha guideline milin kan katanga 0 degree kan pot thalenga ki guideline kan nei sa 0 degree ni pot thla angle anung lam guideline mil khian straight cut oh my god all lut tok harlo kimiang khian ti vek mai tura vai khian ki straight cut ten arwa phe vek mai ni square box angin alang maya kha all sam lut tok harlo tok in practice sanga chuan haircut ti ma khan e bak che dan te fingering exercise ka lo ti zia bokola in kut kha in finger kha flexible tur ani kha ki saido om la ka khat le tikhian an dik le thuak kan tan le
kan khui le kan tan le chuan achunglam kan phela atoi sa to wangin face frame ki kan siam lo nga ki azo ne mai kha classic bob square bob chu zo ne mai horizontally ni thena nga masabera profile section ni thena nga radius section ni thena nga anung lam kha customer hatlem ikun tiranga anung lama horizontal tlem te ikata ilanga 0 degree in straight cut ki landan kan ta ni ki alandan ki ain me zia ki tikhian ne mai classic bob chumo harlo to ki arwal pheveka asir jong pon straight nga hung jong pon straight nga square ani view miawa wangkhan square bob ania classic bob kan te bok ta ne ki ain me khop mai abi po samthar ne lak sotang de hian mel thasota he ain me top ta ne chu inin me ngodang nang ma ni poma chuan ki hanen call velola analin tiamo analin ti chon khonga in comment section han milo ti sakle sam ulam lo comment sak don ya chuan kan drawing hi kan en le thok anga classic bob square bob horizontal kan thena 0 degree angle kan la straight cut tour van har lo em nep area nung lamau ki 0 degree kan pot thla kan katang amalam po katian che khan horizontal kan thena chuan 0 degree in kan pot thla kat tour harlo tuk ole kha jong khan cha se tun tum haircut chu in the va in bye bye vek ule